Welcome back loite ho tu ni zong le inanga lel zingu love story nge ita khat ingai ki tiu a hitai danus le sonam kapurin nalta a hin tho ranchana ki ti thusim chu i sei diu hi hichi hi hindu go hlang khatin muslim nunga khat alung se na thusim ma hi seiding tampium zong le thusim hung saw mai thei a hi in hichi ji chun thusim a lut tau hi dei Thusim mong ki pat in India gam sunga Varanasi ki ti hopi mun hung ki vet sae hichia hi hero pauzong chapang cha a hin lain ama hi kundan atiuve kundan hin loi phata mini anei kidin aloi pa min chu murari a hin aloi nu min hi bindia hi puza aman diuzi in chapang hozong hi athanom ple zingwin a intin hi achon win donation a bol lele ovin hi hichilai muna chu muslim ho to zong cheng khom a hi zi wachun muslim ho in a zong hin donation aga bol ta ve muslim ho in khada a china wa hin kundan in zong nunga chapang mel hoi ta khari a hin mutai hichinu min hi zoya kiti kundan in zong hi chi chapang nu chu a dei wal zingin a hlawana kala abang sing tai kundan te hi hindula azong pandit te a hi win apa hi aman zong mandir a ke thopi ji e Zoya amu zowa kunchun ato atham zo se chu akipa wal zengin apa zong hin adat mo zengin hi kumizat ham set hi ana chi tan Zoya yong hung nunga tai Zoya hi a he khalo zong i mai theu hin ama hi Anil Kapoor chanu ta ta hi veng khara ana cheng khom a hi ji wachun kundan wang hin ave jing zin hi nunga no hin ana het phalo wanga hi kundan wang hin anewa kuna chu a hin lungset adei che jing da na hi tai aloi panjong ni khat he kundan koma chin lang na lungsi na thu sei jing in a hi lo le pasal dang in akila ding hi ati pe midang dinga wang chu a phal lo hin tin kundan jong chu akipat do chop jing e nunga nu jong in lang ana zut lai ta hi in kundan in akhut atu pe aman chong I love you ati jing ta na hi le zoya in nong kundan koma chun khat ve beng lang na kalar ki khel jing ding hi ati pe kundan in jong hi chu bakanga le latia hi le zoya in a beng ta na hi namin be nei sei tangem atia hele Zoya enjing teng hungin beng kiding katin chuteng le kamin jong sei nang kati ati be tho kiding hi jong le Zoya mu na ding a hi po le kundan wang atha nom jing en hi hita chun ana kimuto jing tlanin Zoya in jong amin jong ana sei de poi amu se chu le khat ve hi a beng zin a zo na wang hin Zoya in jong kundan koma jing exam a zo na pen kani hitan jing ni thla ting le mandir lang ahungin kimuto hitetin asei pe tai Zoya ko machun kundanin zong somlenga veizen ei beng ta anamin be en sei jeng tan atile khanun zong Zoya hinti pe tai kundan Neolai ya mini to anaki vobe tiu chu aloi nu khat bindia kitinu he nunga ai tai ahung let uwa hi le bindia hin kundan hi ana de ki ana lungset ki hi kundanin wang bindia he aloi lele a gel hin imatsain asa poi lanu to kimuto ding a hi je chun kundan zong na satai na ki gota na mal zong a chi phe lungse na thu a sei do theilo ding ho chu le kha hin a ki sut do in nunga nu ding hi kar khat zong a choi pe nunga nu hi to ni hla lang in hong kimuto hlon tan a lungse na thu a sei tai Zoya hin a mo be go a hi bon lungse na chu ana chan tho da na hi che hi ni hero pau hin thil khat len ta ana su khil tai nunga nu hi ki chang hi khan te atia ama hi muslim go hlanga na ki seya hi hero pau hi pandit a hi zia chu a opa hi khaw a ki kai jiu hi chi chu Zoya in nong a hin mu do pharin kundan chu hindu go hlang a hi ti chu a hin het chet hi tai aman zong i pidinga nei hlep hamatin kundan chu a bengin ada tai i hero pau zong hi to banga be mai maya chu ki tang ding ana hi poi aman zong asu na zana chun azui lele ki jing tan le thot a thot jong le reply hung tapoi azo na awang chun nunga nu gari tora hin akal do tan neilung se lo ham sei chinin atitai nunga nun jong kalung se poi atia hi le sei phaki din neilung se lo ta ham ka thizung ka ding hi ati nunga nun jong a sei ngai banga chun kalung se poi ati chop menga hi le kundanin zong a khut at tai Zoya yong akichawal jingtan akabin kundan chu akolin kalung sit wale ati tai hitobang hi flimabo atho hin tulai china khanga hitan hitobang hi koimani bolo diwa pha hi hitobang thilso chu Zoya nu la pa hin ana hetan ha pho hin a pho ve hindu go hlangma na hi je chun anu la pa hin a dei mo wal jing hi
hi chi ji chun zoya nop le da thum talovin jingma ta ting le dil thilanga le khasimana cheding hi tai ati pi hlone azing ni kho hin kundanin jong hi to bang thu in het phar chun zoya hi train station langa adel phei tai train chula ki patan zoya yong akap kap zinge kundanin a hin del pha pharin zoya koma lungla hi ben kananga nga jingding na hi nahung kit kal kana vet vet jingding hi ati pe hita chun amani hi khat veiding in anaki khen kitlon tan nunga nu jong dil thilanga lekha sim tai phatle ni kho chu ana len tho jing tan I hero pau jong go thlang che che jing tai a khowa bindia hin la kundan hi alung sit na sang che che jing hin kundan he a hel hludi de jing in hi kundan wang anom hi be jing in aji cho ma hin nunga nu zoya bo anga jing a hi hita chun phat ana chi be na hele zoya ong hini khat hung ki tai kiniam tain kundanin jong kot sud hi kya tan aloi pa hi to scooterin zoya hi ga puiding ati hlon hi nunga anu pan aga pui thelo na dinga cho akar hi ana su sit pi hlon hi aman jong pa cha khat hi ki choin gala konin nunga anu hi amutai ahan han jing ta na thanom wal chinga hi zoya hela aloi nunga khat hi to hung ki vop hlonin aki ho pe hlone amasanglanga kundan ana din chu amu thovin asu umil heta ipi changa hitam adon tapon hi kundan dinga anat ding dan chu het jing the hin akyang pi se a ki wosanga jong nana lai dinga hi thuchi in ball kid in try again ati cho go thlang pa jong hin amang chakit ta na ma jong he zoom le za hello bangin gas cylinder kharia point nunga nu te na lut jing en hi amasa hindu pasal kharin zoya ade ati cho zoya in ko te hin kundan a hilang ana het lo hi ichi chu kundan nong hin zoya omlo ka chu aga ki thopi ji hi gas cylinder hozong chu khial ngai lo lai hi nunga nu avet nom ji a ho nom ji a chu zoya te na gas sima ana kilep kida tui kai ho po chu asim le jing hi I to banga kundan apan wangin zoya hin la het phalo a hi jingin aloi pawang lunghang be se jingtan zoya kho dam lo wa hin te a memory loss a hitan doctor hovet sa te na tpa ni khachu gala konin kundanin jong zoya hi eksonin aga ho ta na hi nei he lo ham kundan ka hi a khut at pa chu ati pharin zoya in hin gel do tai ahung po do in kundan chu hung ho tai zoya in loile gol banga bo kundan hi a ho hitan kundan wang atha nomwal jingin pauzong paudo wa the ta boy azinga chuna ki mutu khom ki tawin kundanin jong zoya koma itiba I bolding ham ole muslim ka ki soding hitamati zoya ina dat mo hle jingin ipithu na sei ham ipidinga am nang muslim na ki so ati a hile kundanin jong iki chending hilo ham kumgi lang ki lungsit hi ta chula ati pe zoya ong thang tom hle jingin kundan koma class 9 bo hi cha chu kana hi hin Neolai ki de hi chulam hi cho chu gyalong gyal hi in ati pe tai I hero pau kundan jong a khut pi si a ki hen hung bang ki jing tan I ma cha chula lo ji hedi poi azinga nunga nu te na ga chia hile nunga nu panjong kundan koma jingni thlating le program ding hin hol hoga sim ding hin hu te te na ti pe ipithu a hilang la kundanin hello hol sim chun ana chi ta ve nunga nu panjong kundan koma pasal khanin zoya hung vet ding hin doctor a hi aki suwa hile ka ki chen sa jing ding hi ati pe kundan jong thangtom be se jing ta nunga nu koma chen ipidinga nei zo bol jing ham napaten jinei sa ding na god jewa tuni hla jong hol ho ai sim piu hi nang ipidinga na ki het mo sa hamati zoya hin an het phalo hin amazong a pet pedin in langin a chin anu hi aga kina api tai hichi zana chun kundan jong he theitui hom lele hin a pan chawve zoya in jong kundan koma hi to bang thu hi ken kana het phalo hi ji ka nei nom poi ka ki chen pi nom poi ei hu doi na hi lo le ka khut ken ka kya ding hi tai ati pe kundan a tha hung nom tan zoya koma olmo hin lampi dang ka hin hol do ding hi ati pe zoya aziding pa doctor pa cho asu min sit na ding cho lampi ngai to ta ve hi chin na ding chun bindia hi aman cha ongai tan bindiang achama da in anop lo sa in kundan le loi pa hin scooter a pulhon tan zoya ziding pa doctor pa cho aga ki vet sa tai bindia in jong doctor pa cho aga akol le lai ta cho lim ala ta vin hi hichilim ho chu zoya in ko te hi vet sa ta vin hi le doctor pa chu mi chawain a gelvin zoya to ki chen sa alo ding in anom ta ve
Zoya ong ki pa le zing tan kundanin Zoya koma tuin wang e ki chen pi tan ati le Zoya in anui sat kidin ka ki chen pi lu hilding hi ati pe ki de nang zia scooter tha zong ki kila khat vi zing zong na to khapoi ka ki ngai pi ding na hi thei ta lo zong le khat vi be ong bol thu tangem ati pe pe nuwa nu zong anunga hin aga to ta nom ta chun scooter hin aki pole hloni na hi kundan hi khat ve ding in alung hung mong sut jing tan Zoya koma na chunga kalung han loading hitai ati pe Zoya in zong nang koma hi thil khat kho ta seiding kani ati pe tai hi chi doctor pa chu kan ki chen pi nom lo mong hi aji chu ken lungsit khat kani ati pe kundan hi anaki nemin ka henai koi a hi zong ipidinga na seido kha lo ha ma hindi hi che chun Zoya in a hin sei chu ana hle zinge ipi hin sei hamiti a hi le delhi jnu wa ka kaina chun pasal khat to kan kilung si re ti tai delhi ana chia chu akram hi to an kilung sit hlona hin akilung sit hlon thu sim chu kundanin gyal sien te jong tilovin kundan chu sei pe zinge scooter na lungsit ta khat na pu a aman midang thu a sei yeng di chu ipi na bol dem nangyal bang chu kundanin jong a kyal himai the hi aman jong wang wadung lang ta chun scooter chu atol su in tui hi a bo pi zing in hi kundan hi alung na momong zing hitan tin pauzong pau talo imut zi zong het lo hitai khatlanga Zoya yong in aga hluna hi le ain ko te hin pasal dang ana vet pe ki do hi Zoya hi ki tomtan zi ka nei loading hi midang khatu ka kilung se re atitai anun Zoya yong hi abeng tan hi chidinga chu le khasima ka sol nei ham ati pe murari zong scooter ki su talo je chun alung hang hle zingin kundan kom hin aga chi phe na hi le kundan hi akhut ana ki at ki tan kho halloween ana ki zame amanjong agana ganin hospital lang hin ana potan kundan ko machun UPSC exam na pi ham hiti ta na fail zinga ti pe hospital lang hin bindia le nu te ho hin ana zen ki tawe Zoya hin aloi nu a hin sol hin kundan hi hung ko sai ni kundan ko machun na khut at tailo bolding na het lo ham iti mo ai ni ki chen thei ding ham na phungmin la kei phungmin jong ve in I hin dan jong ki to lo hi kapagari na sim phat pi zizia khu kapa hin na ho hin in sung na na to zizia kanu khon na ki vo pi bo hi hichimana chu itimo mo nang to ki chen sa jing thei diu ham midang khatu ki lung sit in nang in be nei ki tho pi ding ham ka ti le nang kamel malin penin na pangi ati pi tai Zoya yong akap jing ta na hi le kundan jong ki phalam hle jing in olmo hin tunya kona ka ki tho pi zo ding na hitai ati pe Zoya pa ko min na chetan kundan in jong Hindu pasal khadin na chanu masanga na dei chu ke ka hi ati pe tai Zoya pa jong thangtom hle jing tai kundanin na sei pe kidin na chanu khun nang na lungsit hle jing hi kumkit lang ken kan lungsit wanga chu na chanu khun I machading ei ti lo hi tuin pasal dang khat to ki lungsit in muslim pasal phata a hi nei logo zong boilo ke bangbanga ngol the thut lo hi agei sangka in na chanu ji nei sa jing ta na ti pe Zoya pa hin anagial the a hi ta na chanu he akram ki ti pa chu to ki chen sa ding ati tai Zoya yong ki pa wal jingin na tha nom hle jingin kundan thu na ding chula hepon kundan hi ahung kol tai kundanin na tholal hle jingin nang jinei ni ting la ken jong ji ka nei ding hi tunia ko na min ki ti ka pha po lo ding hi tai tin aki ha se le hi chi zo fortune kundan jong jang pedin bindia kom hin a chi pheitan napa ko ma ki chen hol ho sa tan ei ni jong I ki chen ding hi tai ati pe bindia wang cho aka tho jingin atha nom wal jinge Zoya le akram ki chen ding ni kho jong hi anai tan hol se mahin kundan jong hi aga che ji ki chen na von ding hi kundanin jong aga ki hui ta na hi le Zoya hi asumil thei de lo hi nama jong ha kap hin akap tai aloi pa hi newspaper khat hi a hin sima hi le Zoya aziding pa akram ki ti cho akram an hi pon jasjit jo an hi ama hi sik ho a hi in hindu bang hi kundanin jong hi chi thu hin het kit pharin a thang tom hle zinge Zoya le akram ki chen ding mu na chun ama jong a chetan Zoya anu le pa te chu newspaper chu vet sa tan akram ma na gial pau he hindu hi ati pe tai hichinia hi kundan le bindia an ki chenglon ding hin kundan hi lungnat waljin vadung pangin a changsen an to ta na hi aloi pa jong thlai pheitan kundan ko machun Zoya in akhut akyarin hospital langin tai
aziding pa akram zong cho havoin avovin tua hi athi hin khepoi ati pe akram chu agana ganin ag hol pai tawin a hile railway track ko ma hin agamudo ove kundan hi aboi hle zingin akram hospital atha chai chai chun zoya kom lang hi azun phei pai ki tai hozong chu ana jingtan zoya pa in zong kundan koma tuni nang jinei ni zong hilo ham a hin dile azinei ding chu kundan in a hin ki gel do ki de hi akichen na ding mun lang aga thun kira hi le koi mala num tapon apa na hin zep do tho ta na hi ama hin hozong aki boi bi man tapon zoya le aziding pa akram bo chu aboi pi ki hi tai akram hi in ko ten punjab langa tol pheiring ati ta ji wachun ama hin zoya he punjab langa tha do ding ti plan anei tai zoya komina che kirin ki phalam hle zinge I macha boy poi akram zong adam se zinge punjab langa chiding ati tawin nangjong ka hung tha ding na hi ati pe zoya in wangi macha seipon kundan chu ko phei na hi nidanga chu kundan hi abe ji hin hichini awang chun kundan he achil asit humin amuzong amunom tapoi noble daum talovin zoya chu ana gudo kitan punjab langa hin ana chi pi akram ti en chu aga thun hlona hi le mi pi ana dim set jing en akram chu ana thia hi tai kundan jong themo ki chanwal jing tan koi ma mungam tapon ha za ma chun hung zam do tho jing en hi ni chom kha se chu akram te ni nom denin na tong ji aloi pa hi phone bolin zoya hung ki rehi ta ma tia hi le aloi pan hi chilang hin zoya ompoi nang to na ki vop hello ham a hin ti pe ni hi zoya chu JNU college langa na chi phe hi tan aziding pa akram itiu zasjit chu college student leader khat a hi in ama chu mi phamo mo ana hi thu sei thei ta hin party khat jong ana form o hi tai alam kai pu jazit a thi zowa he ipi a hin lo tawan ga ve ki ru hi te kundanin jong zoya chu hol phei pe in student home na lang he ana chi phei tai gilkil dang cha ana to ding anei lo je chun student hozong chun alung seovin canteen a hin ana pan sa ta ve hichilai mun chun zoya ong hi anum ta ba in jasjit asopinu in jong ka upan party ana phudo all indian citizen party ki ti he imo thip san lo deu hi hichi je chun leader ding in zoya hi ka de a hin ti tai hichi party chun jasjit khial ding in zoya chu an hling do ta ve na hi kundan he chatha le na pangji na fel hle singe zoya wang hin ave zong ve poi jasjit asopinu rasmi ko machun hichi pa hi pidinga na hin puyu ham athi hin I machading ka ti tapoi ati pe hita chun khat holoi na to na hin kundan zong ana panglele jing ji in mi fel ta hi ji hin akivop pi jing ji ve ni khat hi farmer ho ki phin na hin zoya te ho party zong hi achi ta ve public ho chun sipai khat hi ana ma do hin ana thla do lo hi sipai hoi lung hang thei hle jing win zoya te hon zong ke ho zong next election a he ka pan diu hin public mi to ka hung ki ho vi ati sipai hon koi ma hi achi sa hi win hi chimala chun ahung ho zong hi zep ding ati tawin hi police officer pa chu tamil mi ana hi je chun kundan hi achi phei tai tamil pawa chun hung kheu tawin ititi hin bol ham public mi la akon chun sipai amat paw zong a hin hla do sa in khat holoi to zong ki chamdelin tawin hi zoya tailo dang se hin kundan hi a support le jing win aki pa pi le jing ve zoya te ho party chu AICP party a hin ama ho hin medical camp ho zong ana gong win lampi si ho zong ki thu khomin ana sim phaji ve zoya hi lam kai nu a hi jing wangin kundan he a pau themin thu sei thei ta hi ji chun ama zo hi amin che ta na hi kundan om lo le thil chu a hi theilo ding bang hung hi pharin zoya hi lung hang tai mi pi aloi ho ko ma chun aziding pa jazit ei thapi in tua he jazit panmun alo hi tai ipiding ana ki pa piu ham ati hichi awang chun kundanin jong I macha sei poi jazit asopinun jong zoya koma nang lele na jiding pa thi ani sa ham jazit chu keidinga jong ka u hi tua hi ka ulung tup imol so theina diwa kundan apan lo le hi theilo ding hi ati pe tai zan hin party cho mo hi ahung tawin kundan hi anop no mai na hung hovin hi le kundanin jong savut wudin adon bure hi chi phar chun kundan hi ha zep in ana zep tawin hi kundan aki phalam ta na ma jong cheding atia hi le aloi dang ho in wang a phal tapovin hi zoya te ho party hi amin chi hle jingin ruling party ho zong na ki chajing vai tai hesi ji chun iti bola kundan he ama holanga la alu ding ham ti plan ago no hi tai
siam nun zong zoya hi hung ki mu pitan zoya koma kundan hi ke ho party a hin solutan ati pe hi ta chuni to bang mani ki ho zong le kundan wang hi a hlep hla hlon loading a ki het ove hi chi ji chun siam nun zong zoya hi atil si pan ta na hi na ziding pan party a phu do hin tu hin kundan bo pangtai kundan pang hi le nang zong i macha na pan thei loading hi zasjit a phu na la no ma hi le tu pera hi phat uma hi ka tu sei sei ngain ati pi tai abana chu siam nun zoya chu ppn sei pe ham ti he azo teng hin het du hi zoya in kundan hi a hin lungset hi tale ki lom zingin ama zong a che phe kundan chu koltan pot do hi ben hi chelaya party hin nang ka ngai charu hi ati pi tai hi ta chu lungset mong hami ti le kundan hi amu nom ki jipon cha sun pi zong le apai pai jing zin hi azona pen hin election campaign lin ta khat a hin nei diu hi tai hi chilaya hi kundan thu se ya che ding hin zoya in akimu pi e zasjit avon khat hi kundan a satan hi che he zasjit in akya gur hi aman la kya thei ta ponangin kya en athi pe dil lia ke zia na hung ki de chun kalungela nang chu kol jing ding ka ti e ahin la nang hi lungsit leng mizo se na chi le sit khum ding hi i to banga mu thada a ho loading ka ti wangin ve en tu ni hin kalung se tai chin lang sti sa khun na thu shading ka ki seitan na ti pe kundan hi ami hlia pulpul jingtan a thi ding a ki her hi zoya kom chun ip na chan ham wang ka he thei ta poi chi in nei ti ti na wang ka che ding hin ka hung hat jong ka hung hat ding hi hi chi zo teng jong le nei lung se ja min chil na sit khum ding a hi le somle sagi ve na din nei bank ki jengin a hi lo le somle sagi ve zen kis ka bowling na hi ati pe mi tampi an ki su khom tawin kundan le loi ho jong he stage sungin akal to tawin a hi siam nun zoya ko ma chu ip bep ana sei hami tia hi le tua kundan tha ding thu hi a sei hlon hi kundan zia aki chen pi ding pa to an ki khena aki chen pi ding pa san an thi chu zoya hin a po nat wal jing hi i chana kundan hin ana lungsit ham ti hi agil to lo hitan hi chi zia chu kundan hi a thi le thitan te ana ti hitai kundan jong stage sa akal do athu aga sia hi le siam nu te hon plan ana gondung zuya chu bom hi nung langa hung po hitai mi pi hung zam che le lu jing tan kundan in zong jasit a so pinu hi aga hu do manin hi chi ka chun mi pi la konin koi pen ham chun a hin ka bi na hi la mei pum he kundan a khatai apet pera chun hospital lang hi ana thut tawin aloi te ni bindia le murari in jong hi chi thu hin het pharin a hin del hlung hlon pai tai siam nu party lang hin zoya yong hi ana pangtai siam nun jong press min hi a kovin kundan ki kap khana chungchanga chu ke hon ka bolu na hi sau ham ka koma to nu hi ve ovin ama ho party hi to ki khut job ding ka tiu hin iti mong mong chu kundan chu ke hon ka kap kha diu ham na ta san lo lew zoya hi dongvin atitai zoya ini pi hin sei tam tua kundan ki kap kha na chungchanga chun siam nu party zong hi apangin ke zong ka pan hi na ta san lo lew thu na khol theu hi a hin ti tai mi pin adat mo so jing tan hi ta zoya hong ki phon do phar chun sipai hon aman ta ve sipai officer khat hin anadat mo hle zinge zoya ko ma chun zo na sei hi hi to bang thil sum ding ka het zia kundan chu kan sei pi masat sa hi ati pe hi chi zia kundan jong sti sa na kalma sanga chu ami hlipuma zoya ko ma nei sol sol na ka chi ding hi anati hi nunga no na hingdinga na dei lo phara chu kundan jong chu hingnom de lo ana hi tai zoya ong chu ki si hle jing hi tan tin ama jong sipai pa chu to hospital langa achi hlon ta na hi kundan chula kama konin thisan bo hung do tan athi abang bang a hi jing tai aloi pa murari le bindia ong chu lung na wal chingin doctor ho po chu kin na api jing hloni na hi bindia inong zoya mu phara chun kei kundanin thisan akama konin a phi do ngai poi hi chi khu nang kundan hi gave en ati pe imacha sei ziong tapon kundan chula thia hi tai zoya ong ami hli to bang apul wangin pan na tapon hi azona pendingin kundan alungel to bangin thu hung ki sein damdo nom leng ka hung damdo ki jing thei hi a hi wang koidinga ka damdo ki ding ham avela lungsit ka het ki ding avela ka lungsung asu nat ki ding ka koma to nu hin khat ve to e hin ko ki le hung tho ki jing nge to wang hin nom ta kamit sina ki chol do ding bo ka nom ta atin
phat chi sa ho cho hung ki vet sa in lung si dum hle zing in hi chi thusim hi thusim ta chu a hi di pon hin la thusim sun pa hin India sunga zong hi to bang nei le go zi hi tam chon dan nun dan ham chat le nam zi ham chule ema ho ki to lo zi a lung si di ta tam ta in anacha na hi tia hiat zia thushima a hin su de hi goltoi chanin tuni thushima ki chai tan love story ho hi angai no mai tam zi hle zingwin hi chi zi chun koi to bang true story thushim ta he anom wa hi le a film min komenan hin su theyo hi yum na chi wa dam sel chi utin na kit jong la video nom che khat to ikimot to kit diu a hi